haka Jingjia Aksiden kali kebelajar Tang namar Jingjia Khlem Akor ya ThukThuk. Arngut kibriu keladu no haka Jingjia haba ThukThuk kebelanya astet bah. Kalau bertendrak ni kebentah banadian jaga trok ke badang kios kebentah jaga shilong. Kani ke Jingjia kelajak surok ba haka sanmer Byrnihat haka porsan bajijan media jong arp santrik yong arajar arpun rio. Karkum ke kubor beli olum niki pudet le thuk bagani ke Jingjia kelajar Tang namar ke Jingjia astet jong unongnya kani ke ThukThuk belatip kerteng kum u ni kunja boro na hojai asap. Bat ula syong lang ru bo parlok jong u riki amci barangan ke Jingjia bo syong nadien ula klat no hasyan kan bau banyak pat ula klat no haswa ban poya hospital. Na kaliang kibor pudet ke Thanat Byrnihat kibala poy hakani ke Jakar rengkat bagi nong trei ka National Highway Authority of India. Kila pinkit no ke mediap syanong po civil hospital bande ke postmortem. Bat ban pedlong ru ke Jing toket halor kani ke Jingjia.